sana kwa sababu Mungu wetu ni mwema na ni Mungu wa baraka aliyeziumba mbingu na dunia. Kwa hiyo tunafurahi sana kwa sababu tulianza mwaka ya 2025 na tunaona tunaenda kuingia mu 2026. Hiyo ni shukrani kubwa kwa community yote mzima, kwa wachungaji, kwa wazee wa kanisa, wainjilisti na kila kikundi chochote kia kanisa. Kwa hiyo nashukuru Mungu sana kwa sababu Mungu ni mwema na ni Mungu wa baraka. Lakini acha nikwambie kwamba hapa chini ya jua hakuna chochote unaweza ukakifanya bila Mungu. Hakuna jambo lolote linaloweza kuendelea kama wewe hauna Mungu. Ili mtu apate kuendelea na kusonga mbele, lazima kuelewa ya kwamba lazima uwe na Mungu. Ndio maana nataka kuleta program za namna tutatembea katika wiki hii ya kumaliza mwaka. Kwa hiyo tunasema kwamba hatutafanya veye usiku, lakini tutakuwa ukanisa siku ya tatu dizer tutakuwa pale. Tunaalika Wakristo wote, tunaalika watu wote waje. Itakuwa saa 4 tunaanza maombi ya shukrani, na tukifika saa 7 tunaweka neno la Mungu, na tukifika 14 tunaanza maombezi makubwa ya kwenda kutuweka katika 2026. Karibuni nyinyi nyote na kila mtoto yote wa Temple de l'Eternel pale Central. Tunamwalika aje afuatilie. Wageni kutoka kushoto na kulia tunabaita. Na wewe kama utaona na unasikia na unaangalia hii video katika mahali pote, kama unapenda ufike hapa kanisani, utafika pale kwa Laline karibu na Alimentation la Merveille. Teremuka tu kidogo utaona kanisa wanaandika Temple de l'Eternel. Kwa hiyo Mungu wa mbingu awabariki. Mungu awainue na neema za Mungu simame na nyinyi. Mwaka huu mwaka wa neema, na batakia mwaka mwema, na batakia mafanikio, na batakia kuinuliwa. Na salimia watoto yote wa Temple de l'Eternel mahali walipo. Mbingu ziwabariki. Amen.